نوک ترین حالیں کے زرباری کوریا ہے بن شہر سوہلا تاچو تاگے میانا 156 مردم بحیران بوتگ در ملکی رسانگتر ردا گوشک بیت کے زرباری کوریا ہے محلوک شپے وحداوتی آلوین تہوار بنائنگا بوتگاں کہ ہمیں وحدہ تاچو تاگ بوتگ و ہمیں تاچو تاگے میانا 156 مردم بحیران بوتگ و بعض مردم ٹپی ہم بوتگاں در ملکی رسانگتر ردا ہے ہم گوشک بیت کے ٹپی بوتی مردوانی تہا بعضیں در ملکی مردم ہم ہوارن گوشک بیت کے ہنگا تاچو تاگے اصل وجہ زانگ نبوتگ بلے محلوک آلوین تہوارہ بنائنگا بوتگاں کے ای واقعہ پیشت کگ و امائی سببا 156 مردم بحیران بوتگاں کوریا ہے سرکار نیما انتظامیہ را ترندی پرمان دیا بوتگ کے اروڑا محلوکے رکھینگے جہد کنگین ہوئی نگیگین جاورے اصل وجہ ہم دیما آرگین گیش کورین پولیسے گوشگین ماں ٹپی بوتی مردوانا انگامی صورتا روڑانی سرا طبی کمک دیے گا ہیں و بعض مردمیں نزدیکی نادر جہاں ہم سرکتگ